Mizo stock trader tangin stock market daily thirona September ni riat sang ni som ni pakhat kan lo nei do ni. Warning. Stock trading hian risang tak keng tel ti shin masaka tha. Mizo stock trader ingan tarlan reng hi kan thlir dan ania mani inthutluk na siam thinang che. Fundamental factors atang tran leila United States clear ni zan lama khan United States chuan negative closing chena neya profit booking kha ve nuala achan ni bera lang chu economic data employment data kha an clear dan kha ala in kokal deuh hlekani so Nasdaq chu positive closing la nei shrama chu lan dania profit booking chu tle ma om deuh ni ti chu langani ma se ala bearish dina ni chung lawa profit booking he a chhun zom don lo zani na hi share tanga US futures lama tang chuan a chhun zom marin om veo mea you doing fundamental factor lama tang chuan an thlir em tuam chung lama se hei hi adin mun chu ni shini COVID-19 boruk vel kha thutar kha om deuh hleka an ni lama hin delta variant lampang kha chu chuan ngonga nei deuh nge manian airlines industry te pawh kha ngong deuh hleka chu chu tin nge play out don zanina hian chiang le zual in a shiat don ani Europe lam an thlir Europe lama chuan hei hat kan mong hian la bearish khop mea ni point profit booking omani ching deuh main negative veka chuan chan ber nia lang chu hei factor pahat om ve ta ni ni point delta variant concern hi aron thar le deuh ni nan langa chuan hei hian John Central Bank Europe Central Bank kan talan to Thursday hian meeting an nei don ha tiang vel pawhan an in tin tu lok an siam tha lok ne market hian lawin siam tha lok deuh ni beren langa chuan Central Bank hian thu deng khong deuh atar langa ni chuan market hi tla deuh vak tur angai ani anga ma se chu tengin chu a thlen a rin om vak lo ni chuan market hi an der thonga hian da vak duina rin om lo ani chu an clear dan ani ma se engport la thleng thei sia Europe hi ti hian stable lo chun US a kang kai vele thei bok ta ni chu win up hian ei delta variant le European Central Bank in a policy nei tur an thup chuak tur ha an ngak ve boka chu market in siam tha mek ani Europe lam chu tukin Asia lam pokha hei ti hian tladeu noi me Japan ti lo chu Japan hi tlo rei to khop mea ni thum zone chuan up to la strong khop mea sen economy kha thang lampang in nakal non ti han news a oma chu an GDP te pokha tha turanga yani wangin hei that pa na ni me ani bera chuan ma se Asia lam than kha chu en la China le Taiwan te South Korea te pawh an thavak lo ni profit booking alanga hei hi factor phatharon lang le ta hei hi China hian an macro leverage ratio hi an ti niam deuh hleka chu COVID-19 wangan ta ni hei hi aron thleng thar lenga chuak thar le deuh nge mani ti kha question aron om dewa chuan Japan eron GDP lampang ya ngonga wangin tha hei hi COVID-19 delta variant hi alla re lo nge ron thar South Korea phei chu alla tur deuh hlek ni berin langa hai surge in local infection atita hei hi an market lak chan pahat pon ta delta variant hi main an ignore chara tuna chuna ron ir chuak le don nge ram global economy than na tur hi ron te chuan op turin chana ron la le don nge dikha question ron lang zona ron langa chu chun market hi ron ti 6 soi le deuh hlek ni berin an langa ni tuna ri chuan nan en dai lai tla deuh noi me avoin upon profit booking nei deuh noi me ni India pokha profit booking kha oma chotnu lama ha chona ron recover thavio me ha mak tak main rin lo kha chan lo khana ron recover le ta sia kan enau do ni India pokha chama lama ha chonin drop na so me ha za point za be kha drop mana
มาเสร็จจนหุ่นละมาแบงค์เขียนมารอนช่วยอะprivate bank เนี่ยมารอนช่วยอะแบงค์ปฐม sector ปฐมเห็นให้เขาหวังเลี้ยวหัน market ค่ารอน recover เลยนี่ small cap ปรอนช้า mid cap ปรอนช้า financial services sector อ่ะ market อะพอ sector อะพอไปมอส่วนเขาอินมารอนช่วยจัดไม่ให้ market recover เลยนะตัว in signal รอนเปงไงที่เขาส่วนน้ำไทยตานี่มักเวคบแม่จน energy ที่พอละช้าส่วนที่ละไม่ส่วน profit booking หลังตานี่ IT ที่ rate อบอกกับ profit booking หลังตังเองเนี่ย FMCG pharma ที่พอ profit booking หลังตา auto พอที่รอนทับยอดมอที่ auto ที่ retreat เลยได้ไหมอ่ะที่บอกที่มาเสะไปหมดเบอร์จู banking เห็นมาช่วยอ่ะวันคำมักเดิม main bank ที่มารอนช่วยทุกเมียตลอดเลยทัดเมียมาเสะ data ที่อัลลัดเสียงเรานี่ bank ลำพังพอที่ volatility สร้างขบเมียอย่างเงี้ยอันเซลโดนี่มาเสะวันนั้นตันก็ส่วนใน bank ที่ไปหมดนารอนหลังขบเมียรอน recover ทับยอดจู่ๆวันกัน market ดินมันส่วนจบมาละมัดละนั่นฉันประหัดไปจู่ Indian rupee ค่ะ23 paise ลอยไม่ค่ะตัดเนียมันนี่จู่วางส่วนใน market ค่ะรอนกองเดาเล็กจบมาละมาหันส่วนมาเสร็จส่วนนู้นละมารอส่วนแบงค์เขียนรอนฉันเลยตากัน market ค่ะอันไซเคิลดันอันนี้เวนี่ไฟเอาหมอ market player ชอบเขียน market อัน control แล้วนี่เชื่อเทียมเฟกกับฮารันนี่ดิกตักส่วนนี้ให้ตัวน่ะตากันหมุดสินที่เอ็นเทียมที่อ่างอันนี้เบรวัน market สวยมิ่งตุดเนี่ย large cap stock เขา bullish เลย bearish เลยเอ็นเลยละมาสับเบอร์ตาลันที่จู่ bank เขาที่ก็ตัก bank ไปหมอเขาก็ตัก bank Axis Bank HDFC Bank ICICI Bank SBI IndusInd Bank อ่ะไปหมอเขาจักเลยอ่ะหลังสารเขาจักค่ะมาช่วยนี่มาช่วยไม่เนี่ยละวิน market ค่ะอันนั้นนอร์ทเขาเลยนี่ส่วนนู้นละมาหัน bank บางเลี้ยวหัน market ค่ะนัดตักินนัดหลักหลอกพามาครบไหมหุ้นตะการเจ๋งเนี่ยmarket ที่อัน play เวอร์ชิมดีที่เชียร์ทีมหาครบไหม market player เขาเพียน retail trader เขาตั้งส่วนเชียร์ทีมส่งเวกจะอาหารกลางปุ่นเนี่ยส่วนตุนวินละมาขัน IT ละมาและ pharma ละมาขันให้ profit booking ค่ะนัสซานี่ผมเลือกนัวละ Wipro IT TCS IT Tech M ผมเลือกนัวละนี่ส่วน Reliance พวกเขาอันนู้ฟัวแล้วเอาไว้กันส่วน pharma ละมาพวกเขาเนี่ยเลือกนัวละ pharma ลำพีdivis lab ที่ pharma อันตานี่ส่วนอันหลังสารเดาหัวส่วนข้างๆนี่ไม่ตานี่ pharma ละมาส่วนfinance sector เขาที่เล่มันทวีเดานัวบอกว่าตัวก็ส่วน auto sector พวกกันสวยตรงข้าม auto sector พวกที่รอนฟัวเล็ดลัดเมียมักตักเมนข้างๆนี่ไว้นะด่านสู้อินสิกตลาที่อันต่ำตลาเละตลาที่อันนี้รัวขาย market ค่ะ50 bank คัดนี่เรา bank ค่ะอัดเจ็ดมาวางค่ะเนี่ย market positive recovery ค่ะรอนในชั้นนี่เราเสร็จส่วนนี้อันจุกกลางครบเมียpositive เลยมาเส bank นั้นน่าจะอัน contribute ที่สร้างเราตัวก็จะวางส่วนอันเจ็ดที่ส่วนนี้ market ที่อันที่จะน่าสบิกที่ค่ะเสียงตะกี้นั่นหลังอันนี้ให้ตัวจังเห็น advanced decline กันเอ็นแรงอ่ะ Nifty และ Sensex ละมาจนละมาขัน market ค่ะรอน recover กันดีค่ะให้ stock ต่ำจกเห็นรอน recover ทราวิลเมีย Sensex ละมาปุ๊บเตียงบุกิน stock ต่ำจกเห็นรอน recover จู่ๆ market ที่อัพปุ่มเป็น mid cap และ small cap ที่ปนรอนเสียชัดนั่นสันบัวอันนี้เดาเบรินนั่นแหละ market ค่ะ recover นี่ปุ่มปุยขัน recover นี่ตีนกันตาหลังไทยเดาแล้วก็ bank ขันรอนมารอนช่วยบุกจู่ๆนี่เดาเบรินนะส่วนนู้นละมาขันรอน recover ใช่ไหมนี่ advanced decline ทั้งบนรอนหลังไทยนี่ที่เห็น Nifty technical analysis daily time frame กันเอา clear เขาเลยตัวนี้มาใส่ไว้นัดเสร็จนะครับ clear เลยละไว้นัดเสร็จนะส่วน 17375.75 ห้องเนี่ยเบอร์จุ่มกัน 17254.20 เชียง
san bedroom hian 17383.40 thlengani a close hian a inkhar hian 17353.50 ni negative closing chu nei tho ni mase up move hi 126.20 move na ve tho mai nimin lama han downside probability ha 55% anei kan ti kha an ta ni chuan ain hon khan engama chen chu an kang ve dai dega ma se a dol zo talo ni tlate uwang wanga 1717250 area hi azute sani chai minor support alo ni deuh ngan ta tang hian ron bounce nia big takin bank wanga ni wain kha chu kina po bank technical tang kan enanga mase nifty hi a pullback ta ti hian pullback ang chuan ani ta ni pullback anei ti nan ta ni hi probability in thak le deuh hlek to tuna chuanin a pattern atang hian doji dragonfly doji in dan dragonfly doji chon bullish pattern bullish ti atar lang le loi si ta a wena recover na recover tha em boka chotnu lama han chu tuna hian hi a target ani thei tong em ti hi zo na om ta ni 17500 test thei tong em hi atum ang khop me 17500 hi area hi mase 17500 area test ma hian 17400 hi 17400 hi hi sutlang le photangai don tan chu resistance pani test ngai don mase hi atum a ang khop me a aron strong da hian nge nia bear trap te po siam te po anime the ha chu shit a har khop mai kina option data tang te pon kan enanga ton lai market player so hi an che dan ni thli thlai uluka ngai view ni boi thla khop mai chuan hetlai hi minor support area kan lati che kha ne lai hi a test healthy correction nei don chon lai hi area hi test ngai di kan tar lan nan ta chuan hi 1.4% pullback healthy pullback kan ti khan ta ni lai hi chuan hi ni negative sign ala lang chu RSI 82 ala om cheu me a hi bad sign chu la nia pull correction hi ala nei thei cheu ni chuan tuna chuan heta indication tang hi chuan en 60% bullish aron nei le to a 40% bearish pattern ron nei le ta tlat me ni support to a bank nifty kan mang do ni to chuan hi alan dan tuna kan clear na ani shi ni 1 hour chart tang point an clear la nifty kha hetlai area hi wainia chet dan chun ta ni waina chet dan han en thok hian chawma chuan ron tlave deta ai hon tran ter khan chuan darker song pani vela haron tlata ni song pakhat bor vela haron tla ma se chuan nu lama a chuan ron recover vek mai ni ron recover vek deuh thoa hi che mak khop me US lam pokha atlak deuh Europe lam te tlak deuh wang kha tlachung pokhan ti hian ron recover thei tlat me market hi a strong nge nia bear trap siam don ti kha 1 hour changpon clear ngun ngai khop me ni film khurangai khop me tunai market volatility sang chuan indicator tang po hen bullish na om lem lawa tuna po hian 1 hour tang po chan chu soithiam har khop me 1 hour tang po hian chuan daily tang chuan he mi aron recover na chan kha ta tang chuan bullish pattern chu ron nei thei mai thei ama se bank ai ngata global market ai ngat doni tikha US market tha zani nei hunna poimo doni 1 hour tang chuan aron recovery chuan lama ron recover dan hi chiang takin langa ma se full recovery nei che lawa nge anzel doni shit soilo kala har khop mai 60% bullish tu ni to 40% bearish daily tang chuan 1 hour tang chuan estimate clear thiam har khop mai win market recovery na mo phur tu bank nifty clearanga daily time frame tho joina chet dan hin clear ila 36519.70 in honga 36393.60 thlenga zutla tha 3685855.90 han thleng pha 36768.20 ein kharani a kharna le closing hi ein thlau lem lo ani chuan 362.30
hi voina move ta nia move na ve thau mai chuan nimin a khan pattern a khan bearish 60% bearish 40% bullish kan ti khan ta ni ma se mak tak mai na ron recover le tlat me bank nifty lam hi soilok har khop mai wina a candle bullish candle ta support area tang ron bounce so tinani ron sot chho ni chuan tlai hi resistance area chu lan ni reng maya wina a bounce na kha tlai hi in dani tlai tang area hi bounce na chan shit a har khop mai engwanga bounce nge ni global market a that lo te rein nen ron bounce tat me chan lama hi nge bank hi chu volatile shim shima tak tu ga point hi noi re le vek thai ni tikha kan tar lang dua chuang chuan enge thil omjan market player ho hian eng tian play don shit al har kha mai tu chuan hemi tuna a pattern atang hi chuan in 70% bullish kan pe to a 30% bearish ani le to doni hei kan estimate dan in thak le to a se film khur 37,000 hi film khur lai khop mai tlai area hi a test le na tlale char thai view ni se nak tuk lama chuan bullish pattern nak tuk hi expiry day nia expiry day hian volatility hi vele don nge shit al har khop mai global market hi zuya kan market hian chuang chang global market hi se dan poi modoni 1 hour chart hi kan en lenga bank nifty tho wena che dan chu hei hin ta ni en hon khan ron hong thavio mea tan profit booking karon wa chan chon lama han recover ta ni bank nifty lam kha profit booking pon na khop mea ma se noi re le vek me ni hei hi voina che dan chun ta ni chuan an bullish na na MACD tang chon bullish pattern lang chana se RSI tang chon la lang chong lo alain thak thai view ni bank nifty po hi ti kan ta lang do ni FI le DI data kha segment an che dan hi an thirila technical analysis tang khan bear trap asia mengem o tin kan ngei dan kan ta lan to hemi data en page chuanin voina recovery na zong kha khui chang hian ngeron kalang o ti hi question zo na lien tak on thai ta ni FI lamin shala DI en heti sat le kan lei hlaya market khati khaparon recover thai ka chu makwe do me ni hei hi boitlak khop mai le nge ni an do ni a data hi dik lo mo kan ti hian ma se dik chi box ya FI en sela DII in DI heti zat le kan lo lei box ya ani market recovery na kha khui chang zo zai nge entry om ta ti bear trap ani du tuka film khurangai khop mai future options are futures a po heti lekhi an le ni heti lekhi an nor chawa he chuti po ni se hi atam tham lem lo lu tuka market a san na tur chuanin oi om lem lo ni chuan PCR data tang chuan nifty bearisha nifty bearisha future open interest rang pon bearish ve ni hi nia khoi chang nge ti hi question om ta ni bear trap ani na chan sang khop mai technical analysis a pokhan kan tar lang to nge an do ni hei hi ni kan tar lan du chu option hi entire nifty option hi when data tang chuan bearish lu du ni hei tlai te ani la call right san lut na sa ni a bearish data ni tik tak chuan 17,000 bok call resistance call right san ngeta resistance momal takani masenga tinge up na chan shit har ka mai bank nifty chu mo phur tu ma se tikopa ron bounce le thei chuanin data tang chuanin a bearish zia ha lang le box ya bear trap ani theingam chu zo na om thei ni tikha option atang chuan lang chiang view ni tu ga hen 17,400 zo resistance strong resistance ani tura hena ngai theinga 17,500 po chuwang chuanin tu ga che dan tur hi hriat thiam har view do ni nge an do ni US market hi that view chuan ni nek sutlang vek thei da ma se US market that lo chuan
kan market po hi voina achet dan khachu anwai re le vek thei bokani bank nifty lam point entana bank nifty lam khachu bullish te hleka call writers an chokna sa ne tai poi call writers an chokna sa chuwang chuanin put writers khan loot na sa 36500 page on put writers an tam zokani an loot na sa support thatak a ron chang ta ni masa 3700 area hi chu ala khau mail company ton kara chon breaker in om lo ni kan ta lang do ni chu option table tang kan mu thei chu ni ole khati zong kha voina ta na mi zo stock trader na market clear na kan nei thei chun ta ni mi lo follow zel ula notification bell te khala on ula feedback te in thayang angin thatnem ngai na thu wangin mi lo zel ula kan thiamang tok le thathayang berin ron beizel kan tum do nia kan lo me